Ibihe byiza kuri mwe mwese mudukurikira hano kuri AFRIMEDIA TV ku makuru agiye atandukanye tugenda tubagezaho, dushimira buri muntu wese wakoze subscribe kuri AFRIMEDIA TV. Nawe utarakora subscribe reka tugusabe gukora subscribe maze tujye tubana. Reka turebe amakuru ari kuvugwa mu mikino, aho tujye kurebera ibiri kuvugwa muri APR FC ndetse n'amakuru ari muri Bugesera FC ndetse n'andi makuru ya siporo. Byose naha kuri AFRIMEDIA TV, tubahaye ikaze. FIFA yongeye gukenera ubushobozi n'ubuhanga bwa Salma Mukansanga. Impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru ku isi FIFA yongeye kwifashisha umusifuzi mpuzamahanga w'umunyarwandakazi Salma Mukansanga mu kujya gusifura igikombe cy'isi cy'abari n'abategarugori. Nk'uko ku munsi w'ejo ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ryabitangaje binyuze ku mbuga nkoranyambaga zabo, uyu musifuzi w'umunyarwandakazi ukomeje guhesha ishema u Rwanda yashyizwe mu basifuzi bazasifura igikombe cy'isi mu mukino y'abagore kizaba ku itariki ya 20 Nyakanga, ahubwo niyo tariki yo gutangira kugeza ku itariki ya 20 Kanama 2023. Iyi mikino izabera mu bihugu bibiri ari byo Australia na New Zealand. Aya makipe y'ibihugu 32 niyo azitabira iki gikombe cy'isi, mu gihe mu myaka yashize hitabiraga amakipe 28 gusa. Ayo makipe y'ibihugu agabanyije mu matsinda 8, naho ikipe ihabwa amahirwe cyane yo kuba yakwegukana iki gikombe cy'isi mu bagore ni USA, kuko ni nayo ifite ibikombe bibiri biheruka, bityo ishobora kwegukana icya gatatu yikurikiranya. Uyu musifuzi w'umunyarwandakazi Salma Mukansanga azaba ari kumwe n'abandi basifuzi nabo b'ibitsina gore baturuka ku mugabane wa Afurika batatu, harimo Makarima guturuka muri South Africa, akana Bucha guturuka muri Morocco ndetse na Amedome guturuka muri Togo. Salma Mukansanga yahawe gusifura imikino y'igikombe cy'isi mu bari n'abategarugori nyuma yo kuva gusifura igikombe cy'isi cy'abagabo cyaberaga muri Qatar mu mwaka ushize, ndetse kandi akaba yaranasifuye igikombe cya Afurika mu bagabo cyabaye nacyo mwaka ushize. Mu minsi yashize kandi Ferwafa nabwo yatangaje ko impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru ku mugabane wa Afurika CAF yashyize abanyarwanda babiri, Mukansanga Salma, Wikunda Samuel, ku rutonde rw'abasifuzi 25. Muri abo basifuzi bagizwe n'abagabo 20 ndetse n'abagore 5, harimo na Mukansanga Salma. Mu yandi makuru y'imyidagaduro, Bugesera FC iri ahantu hanyerera yahagaritse umukino wayo. Iyi kipe y'akarere ka Bugesera itemerewe neza mu minsi. Ikipe y'akarere ka Bugesera itamerewe neza muri iyi minsi yahagaritse umuzamu wayo wa mbere Sanzimana Jean Didier uzwi nka Shaolin, nyuma yo kumushinja kugira uruhare mu musaruro muke ikipe imaranye iminsi. Shaolin yahagaritswe igihe kingana n'ukwezi atagaragara mu bikorwa ibyo ari byose by'ikipe, nk'uko bigaragara mu ibaruwa abayobozi ba Bugesera FC bamwandikiye. Uyu mwanzuro wafashwe nyuma y'inama ya komite nyobozi na staff technique ya Bugesera FC yari yateranye ku itariki 11 Gicurasi 2023. Icyo uyu muzamu ashinjwa nuko byagaragaye ko afite uruhare mu musaruro muke ikipe ifite muri iki gihe. Mu ibaruwa ya Bugesera FC
kuri Nsabimana bagize bati nshingiye ku myanzuro y'inama ya komite nyobozi na staff tekinike ya Bugesera FC yateranye ku itariki 11 z'ukwezi kwa gatanu umwaka 2023 aho byagaragaye ko ufite uruhare mu musaruro muke ikipe ifite muri iki gihe. Nshingiye kandi ku masezerano y'umurimo dufitanye ku ngingo yayo ya gatandatu ahavuga iby'umukozi agomba n'ibyo abujijwe ku gika cyaho cya gatandatu havuga ko iyo hakorwa iperereza ku mukozi komite nyobozi ishobora guhagarika aya masezerano, byaba na ngombwa n'amasezerano akaba yaseswa nta yindi nteguza. Mwandikiye iyi baruwa mumenyesha ko tuguhagaritse by'agateganyo mu bikorwa byose bya ekipe mu gihe kingana n'ukwezi, ukaba usabwe guhita uva muri lokale. Iyi baruwa yashyizweho umukono na perezida wa Bugesera FC ariwe Gahigi Jean Claude. Bugesera FC irebye nabi yamanuka mu cyiciro cya kabiri kuko kugeza ubu iri ku mwanya wa 14 n'amanota 29 kandi habura imikino ibiri ngo shampiyona irangire. Mu yandi makuru y'imikino, nyuma y'uko APR FC yegukanye intsinzi ku munsi w'ejo, Lieutenant General Mubaraka yasangiye n'abakinnyi ba APR FC. Chairman wa APR FC Lieutenant General Mubaraka Muganga yasangiye ndetse yishimana n'abakinnyi b'ikipe ya APR FC nyuma yo kugera ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'amahoro kuri Kigali Pele Stadium ku munsi w'ejo. Habereye umukino ukomeye wahuje APR FC na Kiyovu Sport, akaba ari umukino wo kwishyura wa kimwe cya kabiri mu gikombe cy'amahoro. Umukino ubanza amakipe yombi yari yanganyije ubusa ku busa. Ikipe y'ingabo z'igihugu yaje mu mukino wo kwishyura ibizi ko igomba gukinisha imbaraga zayo zose kugira ngo ibone intsinzi yigumishe mu gikombe cy'amahoro, dore ko icya shampiyona batakizeye. Ibi byarabafashije cyane maze banyabika Kiyovu Sport ibitego 2-1 bahita basanga Rayon Sport ku mukino wa nyuma. Abakunzi ba APR FC basabwa n'ibyishimo na nyuma y'umukino. Aka kanyamuneza kakomereje Shirongi aho iyi kipe isanzwe iba ndetse igakorera n'imyitozo. Chairman wa APR FC wari wanagaragaye areba umukino yagiye kwishimana n'abakinnyi ndetse banasangira icyo kurya no kunywa. Mu ijambo yabagejejeho yababwiye ko nubwo batanze ibyishimo ariko n'ubundi bakibategerejeho ibindi. Yagize ati umukino ubanza sinawurebye ariko nakurikiye uko umukino wagenze. Icyo nabonye ni uko no muri Bugesera mwari kwitwara neza mugatsinda, ariko uyu munsi muradushimishije. Ibi nibyo duhora tubifuzaho rwose. Mwabonye uko abakunzi banyu babishimiye bitewe n'uko mwakinnye, ariko nubwo mutanze ibyishimo uyu munsi dutegereje n'ibindi kuko hari urundi rugamba rubategereje. Muri abanyarwanda buzuye muri aya marushanwa, muhuramo n'abakinnyi batandukanye ariko mwebwe murihariye. Mwerekanye umupira uri ku rwego rwiza kandi ibi nibyo duhora twifuza. Mukomeze mukotane n'ibindi muzabigeraho, turabizeye kandi nk'ubuyobozi duhari ku bwanyu. APR FC izagaruka mu kibuga mu mpera z'icyumweru muri shampiyona, naho umukino wa nyuma w'igikombe cy'amahoro uzaba tariki 3 z'ukwezi gutaha bacakirana na Rayon Sport kuri stade mpuzamahanga y'akarere ka Huye. Turashimiye mwese mudukurikira hano kuri AFRIMEDIA TV. Hasi muri komenti udusangiza icyerekezo cyawe. Turabakunda cyane, mukomeze kugira ibihe byiza.